Iisa yehi Nasaratu to o mawnuno. Fofo. Nyalande dewal o naati nder suudu waajordu hanon o woowirno. ɓe ƴami o janga dere dewtere annabi Esaya. Ruhu joomiraaɗo no wondi he am. O suɓake kam faa talkaaɓe mbaaje habaru lobbo. O lilii kam faa nangaaɓe kaalane joofol mu'en, wonɓe du buntinol mu'en, faa torraaɓe keɓa ndinɗinol mu'en, faa nimɓe kaalane wakkati joomiraaɗo wanginta moƴƴere mum. Gonga noon. Ko nanɗon ɗo nder dewtere laamɗo nde hande ɗum tabbiti. ɗum tabiti na Amma Almasiihu tan wawi tabbintinde ɗum. noy ɗum andirte? Sikka fu wala on gaɗanan kam bandol ngol cawrowo sawru hoorema. On mbi'an kan kadi nden waɗɗo du nder wuro maɗa komin nani gaɗɗa Kafernahum. Miɗo wi'a ɗon annaboojo fu jaɓataake nder wuro ngo jeya. Ro haalaji ɗi Iisa no wangina hoore mum hano Almasiihu, liddaɗo faa hisinde himɓe mum, amma yahudankoɓe jaɓaymo hano Almasiihu on. ɓe giɗi tutademo illa dow wamde, amma o feeri hakkunde maɓɓe o dilli. nden o yehi Kafarnahum nder leydi Galili.